wa Dr. November go tlale le kapele go ska go ba le space sa gore ha mo a heta a lata carry pack o ilata ya go a tlala mme jalo yo mongwe le yo mongwe a ba tsamaya and the worst part askis ba banyana ampi no Dijo di be di fela o phewe tse ding hape wa bua nnete Dr. November jalo ka ke ya monyana jalo ka last week re la ka emo dijo di fedile ka emela go phewe tse ding hape hape fela le tsamaile le jail ka tsamaile re jele oh le tsamaile le jail kao fela le khotsi re gotse le le monate ene mkhumbini and Dr. November tlo mama tlo nya o ipuela nnete mama ore ke re ntate November ana a founela ke mphomotsene ke le teng a mo jwetsa go batho ba tletse ka mojolo a etse jwang a kwale di gate mphomotseng a rona ga ntate November re ska ga kwala di gate di bulwe batho ba kene ba thole dijo ke utlwile sentle ya no ai ya no Doctor ne ke bua khantele fale ke re man ga ke ikutlwe sentle wa itseng phosa mona mbo ga ke ikutlwe sentle tsala ke la nkutlwa le nna mara ga ke ikutlwe tsala go ke toka isa go godimo all right ya ke gona ke nna botoka ke ne ke bua doctor ke re batho ga ba tlhole ba neelana segolo borre moruti okay borre moruti ga ba sa neela doctor baruti ba neela covid doctor fela wena jalo o tswelela Dr. November le tse re sa di itse ra utlwa gore Dr. November o dirile le rona ra itse re ditlhatsi doctor fela ne ke botsa mphomo fa na ntlhalosetsa gore gore o feleletso tsere tshwetso ya gore o itumedise batho ba bantsiana mo letsatsing la gompieno ga se mang le mang e leng gore a ka tsaya jana tshwetso doctor ke se e leng gore ne le toro ya gago fa o ntse o tla o gola kgotsa se tlhagile fa o setse le mogodi doctor ke le ka lapa haholo ke kopa le kene ba bang ke bana ba ntse ke hotse ke sotleile and the sad part nna ke holetse dipolaseng be ke tloa dipolaseng ke tla botshabelo so a re fihla botshabelo ne re sena dijo e ne le nna motho a tshwanetse lo kopa phofu ka next door ke nna motho a tshwanetse a lo kopa ene ka nako tsa gala ke phofu le sa kopue e ne ka dimuwa la hopola ke phofu ne ka dimuwa so no tshwanetse ka dime phofu so batho ba baholo ba tla jwetsa batho ba re tlo e gotlisa phofu but neng ha e sa gotle beng ba phofu ba batla phofu ya bona ho nna ha ke fete hey re batla phofu ya rona so ke tseba tshokolo ke tseba taba ya ho hloka ke tseba le hore e affecta batho jwang ka tseleng ja gona le kereke o kila ya go gona go Brandford doctor ke le mosimane ke ha ke bona batho ba tla ba neelana ka di-fridge ke a gopola Dr. November ba no fetsa go rera ka monehelo e le se e le gore wa se dira Dr. November ebile ra se bona mo letsatsing la gompieno a re ke re lebogeng Dr. November gape ba gaetso ka tsela le go feta wow yo mphomotseng le lerato ga ba batla go ema mo pele ga ka gompieno doctor ba ema mo pele ga ka fa re no gompieno ya ke le ka iprono mphomo ke a bona le tla ema fa ya no mphomo o shap no ke right mkhombeni all right e la bas ke monate mkhombeni o shapa go ke o lapile ne tiro ntsi ne not really what's ebile today batho ha ba tla ka jaka ba bantse batla dibeke tse di fitile so I cannot really say mosebetsi mongata ya mafanda gana mosebetsi if batho ba ka ya Facebookong ba lo checka Facebookong ya rona Pastor November in Victorious Faith Ministry ba lo bona setšhaba se mara batho bana ba qeta o confirm ya no ba confirm Doctor tla ke se ke ka jana go jana re diretse e leng gore re tle re di dire ba re lebeletse fa re ka fa ditirelo kgaso jana Mike ke one ya man doctor tlhopele khotsa okay mamedi re kopang ka monyetlo na ya ke amoele doctor from Rocklands Library mara ke ne sa tsebe ke tsebile bitso la hae man Dr. Matubako o na ntshwere hantle ne ke le library a re mo shapele matsogo I'm very excited re kopile re le yana a be teng because ona le dintho tse very important tseo
batho ba sa di tsebeng tse etsahalang library. Yes, Ha ne ke le mane library, I was shocked. A nkopa re Dr. November ke kopa ko tsamaise ko bontshe re na le in library. Ke ra Dr. Namosa ke a ruteha. Ke tlo etsa mo o tlo mpontsha dintho tse ke sa tsebeng hore di tlo nthusa ka eng. A re tlo go tsamaisa. I was shocked. Immediately qeta mpontsha dintho tse etsahalang menyetla e teng library ka feel hore no today o swantsa beteng ka nnete a tlo bontsha batho bohlokwa le di menyetla e teng eo batho ba ka tholang library ya rona e mane Rocklands. I was very much impressed. Ke ne ke thabile ka nnete ha mpontsha dintho tseo ka ba ka feel hore ka nnete o tshwanela hore a be teng tsatsing lena. Mkhumbele jwale ka le tseba hore la bobedi o mong le o mong mamedi wa ka ratang re live pageng ya rona ya Pastor November and Victorious Faith Ministry re live ona jwale ka kena ho Pastor November and Victorious Faith Ministry live jwale ka le tseba hore la bobedi o mong le o mong re dula re le Motheo FM jwale le letsatsi lena re kopa fela re nke monyetla ono re distepe program hanyane fela hobane re a tseba tsatsing lena ya pele man ke thabetse Motheo FM hona jwale ke ntse ke founetse ke leboga motolong ke boss ya rona ya station manager ke leboga motolong wa distepe tlamona ke mametse radio ya rona a re mametse le ka ke re ka koloi gore the way ke le excited ke na ba ka tswa ka mona ka kerekeng ka lo dula ka koloi gore ke utlwe monate o kuke ke lebo jwale ke sitse ke Maurang Peter a program manager. Can you believe I said left at 7:30? Yeah, o fitletse pele. Ke ne ke tswile for the first time ke tla ka 9 o'clock mo ke so ibile a kere ke batla mfumane ke le teng A bontse o fitla kana go ma. mpomisa yana tawe mpomisa ke le botsa ntho tse snacks re lapile re batla tlo tsa papa rona jwale ha ke fitla ke mfumana sa le teng ha ne ke le khathetse matla because ne ke nne re ke nna batla but thank you so much Motheo FM, thank you so much Mkhumbeni, thank you so much Kanete leboga matolo Maurang Peter ka o fela bona re thabile guys. We are so much excited le batho ba runa ke bana ba thabile batho ba mona ka Phase 6 ba thabile re le bontate Modimo mamedi wa ka ratang hosane ke na le special service se tshosang ke kopa fela ke etse di announcement tsena ke na le a very special service se bohlokwa. Normally ka le laboraro ha re bile ditshebeletso ke kopana le batho one on one but hosane because ke whole day ke tshebeletso le lona le ntshakela kre le tlotla now hosane tshebeletso ya teng ke na le di baskomo tse tharo tse tlabe di dutse ka rakereke ha ba qetile ke tseba latele di metsi anoka metsi anokeng a tlemona hobane ke tse hosane re batla ba le tshebeletso jwalo ke be ke re ba mpatlele di petlock di teng le se le di batlile ba lo di batla ke tse ba mpatlele di petlock di notlolo di tsena le sloto tse kgolo wa tswa bane ke tlo etsa tshebeletso e lokollang maphelo a batho ke be ke re ho batho ba ne ba le teng tshebeletso ke batla le ba mmametseng ba utlwa ke itse motho a ntle le 100 rand e fast le 50 rand le 20 rand le 10 rand le 5 rand le 2 rand le rand wa tswa bane le 50 cent hobane ke itse batho ba kwalwa ditšhelete tsa batho di kwetswe ka ditšhelete momamedi wa Motheo FM ditšhelete tsa batho di kwetswe ka ditšhelete batho ba fihla ba ka di ba 100 rand ha ba qetile ba ikhutlisa ba iswaipile ba nkile ye leng ya hao e nngwe e tshwere ka letsoho e na le fingerprint ya hao ba isitse nokeng batho ba lahlela ditšhelete tsa batho nokeng batho ba lahlela diranta tsa batho motho ka dima ranta motho ka dima 50 cent jwale that is why ke tseng motho a tle ka 100 ranta le 50 rand 100 rand fatshe le 50 ranta le 20 ranta le 10 ranta le 5 ranta
le 2 ranta le ranta le 50 cent batho ba tle le tsona mo mamedi wa karatang ba tle le tsona hobane ho sane ke tlo ba le tshebeletso e notlollang ditjhelete tsa batho e notlollang maphelo a batho because batho ba bangata maphelo a bona a fasitswe engwe ya dintho tse ke lebetse gore e tla be le teng hape ke seholo wena mo mamedi wa karatang re ke tlo sebedisa metsi a noka le metsi le diholo di tla be di le teng hosane mo mamedi ke tlo lokolla ditjhelete tsa lona ke tlo lokolla di-business tsa lona ke tlo lokolla dintho mesebetsi ya lona because ba bang ba lona le qetile ba bang le qetile sekolong ba bang le kene sekolo le entse e mara le so thole mesebetsi ba bang le a sokola dintho tsa lona di fasitse ho tloha hosane ka 11 o'clock o etse bonnete mamedi la ka ba le load shedding wa ba le eng wa ba le bothata ba eng hosane o seng ka 11 o'clock o tswe dikobong tsa hao o tle mo mamedi e mong le e mong o di kopanye tšhelete eno 100 rand plus 50 ranta o di kopanye plus 20 ranta 10 ranta 5 ranta 2 ranta le ranta. Yes, ntate moruti o laba wa re batho be leng hore di family tsa bona di tla be di seteng ba etse bonnete ba re batla le di photo tsa di family tsa bona. Now if ever family ya hao e teng o etsa bonnete ba rotla le yona mona tshebeletso ka 11. Yes, aba sa kgone ba tle le di photo. Yes, hona le ausi wa Lesotho o ileng wa mo rapella mona tshebeletsong Sontaga ibile ha o mo rapella baloi ba re ba yentse mo hae a hlanye ka Lesotho. Yes, e teng Facebook le hore clip ya hae re tlo kgona e bapala because a ke re jale re yes re hasa re le mpati re ke kopa re mo founele ntate moruti a re jwetse hore ka mora deliverance o etsa etse eng le hore mo hae ho etsahala eng ka yena ka mane ka Lesotho ona sa tla tshebeletso mo hae o no rapella yena ne ke rapella ausi eno mme wa hae a le ka Lesotho a lahletswe ke kelello a re buele yena mmamedi ntse le le hantle le nna ke kgalletse tlo ja le lona Vandag ene ke tlo le phakela ba meri re mmatla ya ausi eno e neng re modimo mothusa mona le tlo utlwa dintho tse ntate modimo di etsang ba loi tsa ba bua o siena ka re ho yana ba re bankile kelello ya mme You have reached the voicemail right service. mosadi eno yena o na ke ke a ntwela ka mokgwa mpatlang ka teng 759. a utla ke founela o siana ne ke mo rapella ho araba mosadi wa go wa mpatla man a mosadi wa mpatla hle o utlwa o sa bile a mpuela le English you have reached of the voicemail of the critically of umbuela sekgowa so mo mamedi mona ha ke rapella batho ba kula The voicemail right service of. ke rapella batho ba sa tsebeng ho tsamaya ke rapella batho ba kulang ke rapella batho ba dintho tsa bona di fasitseng ba sa thole mesebetsi ba etsa eng and emba le re fela ke ntse ke jwetsa boss ya ka mo ha o rampeta ke re nna ke tswa re satane wa lwana ka mkhumbeni wa bona nna kore satane ke motsubisa sniff kore satane ha ke utlwa lebitso la November le baloi ba tsuba sniff le ntshwarela ba tsuba sniff ha ke bua ka lona ke bua ka satane hle wa ile tsintsa ka mahlong wa ile tsintsa no ke ne ke re ke ntse ke qoqela mohao rampeta ke re hona le ka tsatsi le leng re kile ra laisha truck le trailer re telele wa ibona itemana trailer re telele le truck re laishitse diphofu tse more than 300 re laishitse le furniture kana ne rile kae le rile outdoor sports center ntate moruti ke nako ne hona le matlo a setjhaba excellence se ke yana setjhaba excellence se ke yana honona le matlo a ai senyang ntate premier okay re na le tshebeletso lona le a le bana re na le tshebeletso outdoor sports center re batlile batho ba di-bike re bile re matcha ntate moruti re rekile grocery e ngata re rekile le furniture e le teng mkhumbe tsa panya re le bang yes ntate moruti re laisi
ke a hopola. And ntate moruti re rekile grocery e ngata jwale because ne re thola di-phone calls tsa batho ba kopang dijo batho ba bang ebile matlo a bona a tjhele ntate moruti ba sena ke furniture. ha re etsa ebile show ne re etsa e le la bobedi ke ha re etsa show re re batho ba foune ba tlotlang ba tlo lata di-grocery ke batho ba founa mohlane re nyoloa re isa Outdoor Sports re Centre, fihla ntate outdoor sports center re theola di-furnitura re di tlatsa ka outdoor sports center re ne re gotlile diphofunyana tseno tsa rona le di-furnitura tseno tsa rona and ntho eno ile a batla ile a ndia moya hanyane because ha ba le a hopola since ke qetela Outdoor Sports Centre ka yone nako Ha e e sale ke qetela ka o ne nako utlwe eo. bohloko haholo tate moruti ebile o eme tjena o ntso sheba stratong tse gore bonyane wa e ba sa theohe di-taxi ba kene ba tlo nka dijo ke tlile le di-furnitura ke tlile Le dijo, le dijo o le tlile le diaparo. traka le a di bona traka di teng ka ntle ka mona le trailara tse kgolo kgetlong lena le leng wa bona ka ntlha o ka hlaha ka mo wa hlodisa mo ee wa sheba mo tje. jareteng e ya Ka jareteng. kereke, o bone o na le structure ka mane wa tswa structure se neneleng se na le tlokwana hlodisa mo tlo na nyewe e ntla e na le bopaki hlodisa mona mkhumbe ee wa sebana boto yane ngotseng boto yane tla ke bone matlho a me ga a bone sentle doctor e ngotseng skills e ngotseng or skills developing skills development ha e ba wa se bona ke bo mang ba hopolang structure sele disipi tsa ntseme mama ne ke beile structure sang ke re ke etsa skills development le a se hopola ke sane structure ke ha batho ba lwana ba re ba batla ho kenya diteng semon bona ba batla dipleke ya ba CM skills development ho na le metjhini e dutseng ka mane since re ne re reke ka thusantseng e mengata re tlo ruta batho ho roka re tlo thusa batho ho welda ho embroider ho etsa eng ya ba lwana batho ba re sokodisa ra ba ra qeteletse CM se le jwalo ka mantswe ma mkhubele ke batla hore kereke ya Victoria se nkabe e nkile maphelo a batho e wa isitse leveleng e nngwe if satana sa ka di lwantsha dintho tsena because there are so many things le hona jwale bo mpomotse ba bua nnete recently ke gotletse hape ho yona ka re guys tsa mabatla le lo batla metjhini because ke ithutile ntho ya hore batho ba hlahang ka ntle ke bona batho ba nang le boiphihlelo ba etsa di-butler ba welder rona batho ba rona ba tsebe nix ke be ke re no tshwantse e etsale ntho eno kgetlong le nana but ntho e bohlokwa mo mamedi ke hore batho ha batle hosane ke e bohlokwa haholo because qetelong ya qetelo the way ke hlalosang ka teng hore satana wa lwana mo mamedi wa ka ratang ha lwantshe nna fela o lwantsha le batho satana ha batle batho batle satana ha batle batho ba thusane satana ha batle hore maphelo a batho a change and if wena mo mamedi ya mmametseng le sa eme ka maoto le lwane le maphelo a lona a tlo ema dintho tsa lona di tlo fasa because ka bomadimabe ke ne ke bua ntho ngwe ke re batho ba ya re tsamaela batho ba kgona ya bo Lesotho ba patale ditjhelete tse ngata batho ba ya bo Qwaqwa batho ba ya kae batho ba re fase ba fase maphelo ba ya bo Maputo ba lo lata meriana fasa maphelo a rona le lona le tshwantse le eme ka maoto le tle le tlo lokollwa hosane le tle le tlo lokollwa mo mamedi hosane tlohong le tlo lokollwa re tlabe re tshwere dinotlolo ke notlolla dintho tsa lona ke tlabe ke na le metsi a phuleng le tlatla le bona re dintho tseno kaofela tsona di sebetsa jwang ya ha re ba jwetse ba kalamela kae ba kae Okay, ha o tla mona tshebeletsong o nka public transport ha o fihla ka toropong fela o nka di-taxi tsa phase 3 kapa phase 7 o bore o ya kerekeng ya moruti November ba o theola hantle pela kereke mona then if o tsamaya ka koloi ya hao o tsamaya ka private car o tloa ka toropong o nka Grootvlei Road o tsamaya straight ka Grootvlei Road o tlo feta Limo Mall o bo feta Usave highway mo Kriki ha o qeta feta mono o focusa on your left o tlo bona tente ka hodimo ho na le roofing ya teng e red kapa e maroon but o tlo bona e hona pela tsela o bo kena o nka left o kenela hona mona kerekeng ya rona then dinomoro tso ka re phone elang ho tsona especially batho ba ka batlang bo di location
hore re ba romelle location ke tsena tsa 078 398 3446 078 398 3446 tseding ke 079 083 3833 079 083 3833 tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 le se ke la foswa ke tshebeletso ya hosane ka 11 o'clock le tsa bonnete ba hore le tla le di families tsa lona Dr November o tlo le lokolla ka ra tshebeletso e tlile mphomotseng ke ya di-family tshebeletso Yes, ke ya batho ba reng bona ba kgathetse ke bofutsana batho ba kgathetseng ke dintho tsa bona tse sa tsamaeng hantle batho bohle ba reng bona ba kgathetse ke bofutsana ba dintho tsa bona di sa tsamaeng hantle ka nnete hosane re a ba hloka le batho ba kerekang dikerekeng tse ding hosane ba etse bonnete ba hore ba ba mona tshebeletsong ba tlo lokoloha. okay Mkhumbeni ke bona gore wena le Dr Matobako le ka fa se atleng sa molema le tshotse dinotlolo tsa sejanaga se se tshwana oh yeah Dr Marwa itsa jwang ma o ka tla ka fa le tla koreng le Dr Matobako o maketa koloi e nngwe ene ha ya reka moya ya ga ka ibitsa ka leina ya ga ka ibitsa ka leina Marwa o tla maketa ga rona o teng Marwa o teng mesebetsing ya no re butiro Dr Mike Kibo ke a leboa Leroy ntate Moruti khatsedi ka ke thabetse ho iphumana ke le mona ke kopane le setjhaba sena se ratang sena le Motheo FM ka ka re na le di-shares nna le wena Motheo e FM tlile ke mengwe hore ke tlo bua ka library ha ke re nka nna ka tswela pele tswela pele dumelang dumelang yo honale nna ke motho a nang le energy ke rata ha ke re dumelang batho ha bane ba thabile ba arabele hantle ke re okay ke nna Dr Molaodi Matobako ke tsamaya le Merifilo Simalomo re emetse di library tsa masepala wa rona wa Metro ka tlasa botsamaisi ba Mempumi Damani na le tseba library ska ba ke tlo bua ka ntho e le sa etsebeng maybe ntate moruti wa Maketa mona le tseba library efe mara le bitso la library ya Rockland ke mang ke Mangaung library e ngotse ka pele lena le bitsa Rockland library mara ke Mangaung library ya kere mona Bloemfontein re na le di library tse ngata re na le di library ho tloha Bensvlei Figat Park Lorry Park Mangaung yona e Rockland Heidedale le Phahameng re na le di library Botshabelo re ya kwana re lo fitla bo Vanstaden re se kwana re lo fitla le Soutpan ke ha go tsonyane fela nka tlhalosa fela gore library ke tulo eo mo batho ba beyang dibuka teng akere empa ne re na le mefuta e fapaneng ya di library rona mo ntate November na ile teng ntate Moruti ke public library tsena tse sekolong ha di bitswa di school library tsane tse fumanang di tertiary di bitswa di academic library ne so now public library e serve di needs tsa the whole community ha ke re the whole community ke bua ka ngwana qetang ho hlaha ho fihlella ho leqheku la rona people living with disability le bona ba amohelehile library ya rona ke akere batho ba bangata ba nana gore library ke mo ho yang batho ba ruteileng fela jalo ka ntate Moruti a ntsa bolela mona ha ho jwalo me pele batho ba ne ba nahana hore ha o ya library o lo bala fela empa ne hona jwale dintho di fetohile akere ha o ye library hobane o lo bala fela ke shebile hona le batho ba nang le bana mona Dr November le nna ke tlile le ngwana ka mona bona library re fumana eng batho ba nang le bana hona le di-toy susitse o bona hore library na le di-toy ne ke tshwile ka nnete library tsa hona jwale di fetohile hobane ha ke re batla hore re accommodate motho e mong le mong hobane ditlhoko tsa rona di a fapana kere o tlo thola hore ke nnete o na le ngwana mara ha ona tjhelete ha o ka rekela ngwana ha o popi ya ga bapale ka yona o kgona hore o ye library o lo bapala le ngwana ka dipopi la bona yeo wa ka yeo o ntsa le motjha bile wa apere le leiri la mona
ba bangata le ska la re ke tlile mohlomong le wa mmala o mong ho ntso na le wa mmala e meng ha ke batle ho ibitsa hobane re moyeng ha ke bana ba bashemane ba kae la bona re na le eng dingata ka moo ke difofane kaofela re na le tsona di-dinosaurs la di rata ne batho ba baholo ba batlang ho bapala chess re na le di-chess games batho ba batlang ho ithuta le di-chess haebaneng o batla ho ithuta ka di-chess chess di teng moo chess e ruta motho hore a be disciplined and then a kgone hore a concentrate nthong a etsang bana ba banyane ba thusa le ka mmetse ha kere so ho na le bo di-puzzles ha ke se bana ba kgonne hore batle ka di-puzzle mme ha ke bua ka bana hona jwale re na le mefuta e mengata ya dibuka ya bana a kere ngwana ha o mone ya buka tlo e tabola mara ke kgona hore ke le bontsha hona leqhepe kapa page ya bana ba banyane ke jwang ntate a ka nna e tshwara mona a utlwe hona re bua ka eng hobane ha ke re ha o ne ya ngwana o ntsa tlo e tabola a etsa eng ke ka ho fumana hore dibuka tsa rona di entswe jwalo ka tsela e bontshang hore ngwaneno le ha ka e tshwara ha e ke ba ya tabola re na le tse ding hape hantelang a reka ha sa nthusa jwang ba di beile ka dibuka tse tsa bana tse ke nana ba di ntsha kaofela ka koloing fela ha ho etse taba di a fapana hobaneng ke bana ba banyane bana ne di fapana ho ya ka ho tloha ho toddler yeno wa monyane a mme a motshwereng ho fihlella ho teenager ya rona hobane ha ke re ditlhoko tsa rona di a fapana mme ha o e tshwara tjena ke mona ke di-puzzle mona tsa bana doctor le batho ba baholo ba di baleya ba tla ba di-puzzle ke tsa bana ko fela hona jwale nako ha nako e ne le teng ne ke tlo bitsa batswadi ba babedi le wena doctor le Leroy hore le kopanye mona le tle le bone hore le tlo sokola jwang be ke bitsa bana ba banyana ke re ba kopanye o tlo bona hore ba e kopanye within 10 minutes jwale ha re yeng bathong ba baholo ho na le mefuta e mengata ya dibuka bona mona ke di-herbs a ke re bentse ke mametse Dr November bua ka di-herbs ke tsena di-herbs mona ne hobane a ke re ba bang ha rena tjhelete ya ho ya bo di-chemisting re lo reka meriana kapa re yang ngakeng a ke re so di-herbs ke tsena mona dibuka tsa di-herbs ke tsena batho ba bang ke utlwile ho thwe a ke re Bloemfontein ho thwe ke City of Roses mme ebile ke utlwile ho thwe no ho na le mo o tlo bitswang hore motho o mong le mong a tle ka rose buka ke ene e o bontshang hore na haebane o batla ho lema di-rose tsa hao na o di lema jwang bo ho pheha ke eng bo ho pheha ke di-recipe mona ke bone ho a phehwa ka ntle ka mane a ke re ha re sebetse o ka iketsetsa mosebetsi ka ntho nngwe le nngwe a kere dibuka ke tsena and dibuka tsena tse mona boholo ba tsona ho di-pictures ka hare se ka be le se le tshoa hore mohlomong language e tla be le sekgowa o sa utlwisise mare e bontsha hantle ka di-pictures ntho nngwe hape re nang le yona re na le di-DVD ho batho ba bang like mona wa bona e bua kang sex text e be re e lekana le trouble ha ke na ho kena ho yona haholo ke tla kena mohlante te morutang pitseng hore ke tlo bua ka yona hore na ho etsahala eng dibuka tsa rona di ngata re na le mefuta e mengata ho na le tse ding tse sa tsweng ka library hobane di le twiri empane hape ha bane di se twiri o thole hore mohlomong ke dibuka tse sa tholahaleng ha re nke dictionary a ke re haebane mohlomong o batla ho sheba lentswe library o tlo sheba lentswe so ha o bonolo hore nka o kadima yona o tlo kwane ka yona hobane ha o qeta ho motho o mo tla ba kena a batla lentswe le leng ha ke re ha re tlohele dibuka he re na le di-computer just fela ha ke a kgona hore ke tle ka tsona le tlo di bona re na le di-computer re na le di-tablet re na le section ya gaming ntate moruti o e bone that's why a na le so impressed ka yona batho ba baholo le na le ntho hore di-gaming ke tsa bana fela mara ha o na le stress o kgona go bapala game it is allowed bapala game e theosa stress ya library mo le ho na le di-game ba tla kgona ho ruta ntho nngwe ya bohlokwa ke ena ke utlwile ntate moruti a bua ka skills development workshops re na le di-programme tseo tse tsamaelanang le skills development workshops ho na le batho ba sa tsebeng computer kere o qetile matric kapa ha wa qeta matric wa hao mo o lo batla mosebetsi teng ba batla certificate sa computer re kgona ho fana ka di-services tseo free of charge re nka nomoro e itseng ka ho baka la hore di-computer tsa rona tshwanetse di limita nomoro ya batho ne ha kgwedi fela ke kgwedi ha kgwedi fela o sa utlwisisa o kgona hore o fuwe hape kgwedi ya bobedi hobane a ke re computer ke ntho tsa batjha se ntho tsa rona so wena fela ya library ya phahameng ya Hededale ya Mangaung o lo ingodisa
hore ke thotse ntho o tsebe o thola certificate le wena e re ha o apply CV ya hao le wena o kenyeletse certificate ha se hore re batla batho ba matric fela ke ha re bui ka bana fela malapeng hona le batho ba sa boneng ba ha re sa re ba blind re ba visually impaired ha eba ne o na le batho ba jwalo ka bao tlo le bona library hona le di computer tse only di dilana le batho ba jwalo ne kapa hona le di program tse ding tsa rona mo re sebetsanang le batho ba jwalo hona le ntho tse ngata tse etsahalang library ya rona hona le di program tse ding ke tla hlalosa ho ntate moruti mohlang di etsahalang mohlomong o batla le re bitsa internship ke yona ke re le roy bo internship ne kapa bo learnership kapa motho wa business wa tla o tlo phisha o phishetse business ya hao then ha o qeta ho phishetsa business ya hao o tla thola hore mohlomong department e itseng ba kgona hore ba o fe tjhelete so libraries di shishile empaneng tlo le tlo ba di member ha o sa sebetse sena tjhelete re kgona hore re o thuse hore o ska patala membership empaneng motho ha o kgona go patala membership ya rona hona le a fee e patalwang ha ke mare o tlo bula membership ya rona ntho re batlang fela ke hore re tsebe hore o motho wa mona masipaleng wa Mangaung hobane re batla address ebe no sena yona o tla ya police station o etse affidavit fela e bontshang hore o motho wa mona re batla address hobane se ka ga lahla dibuka tsa rona ke re dibuka ke di asset and then o tla kgona ho kadima dibuka tse 10 ai ke ipetsana le ka kgona ho bala dibuka tse 10 le ka kgona la ntshepisa ba ntshepisa ntate moruti le nna nka di zama doctor dibuka tse 10 o re ke bueng bana ba sa batleng ho bala bane a ke ha se kaofela re batlang ho tshwara buka le like tjena re na le because a ke re na le di smartphones ha ke sena ne le mametsane ke bua ka di smartphones o na le di tjara o na le di smartphones so bana le di smartphones o kgona ho ya library ha ngwe fela o fitla o etsa membership ha o qeta ha o sa ya library o so kadima dibuka founung ya hao ha o qeta ho bala di a nyamela moo ha o ye library o ntse o ikadimela dibuka ha o dutse tjena hona jwalo bo reile o bula fela founu ya hao o ipalla buka ne and then o kgona le o access bo Britannica ke encyclopedia ka tsatsi le leng ha nako e le teng ke tlatla hantle ke tlo hlalosa rona ha re bua ka dibuka tse ka hara library na ha re bua ka encyclopedia re bua ka dictionary re bua ka ha re bua ka dibuka tsa ditshomo re bua le ka dibuka tse seng tsa ditshomo ke re ntho tse ding ke ditshomo tse ding ha se ditshomo so hona le dibuka tsena tse netefatsang hore ntho ena ke tshomo hona le tse ding tse netefatsang hore ntho ena ke ntho e etsahalang e leng teng bophelong ha ke re ne a le antshepisa hore le tlatla library le tlo bula membership library e nngwe le nngwe fela le ha o ka ya Headed le wa bula membership o tla kgona ho kadima dibuka Rockland le ha o ka ya toropong wa kadima dibuka teng o tla kgona empaneng ntho ke kopang hore ke le hlalosetse yona ke a hore ho a kgoneha ha se hore ha o sa sebetse bophelo ba hao bo fedile hona le ntho tse ding tse o ka di etsang hona ha o ile mo library mo ba ka kgona ho bontsha hona le body online courses tse free so ka kgona hore o di etse o bo thola certificate le wena ha o ya o lo batla mosebetsi o bontsha certificate ke sena so ha re sebedise meetla rona di library tsa rona di teng re le hlohonolo re sentsane re na le di library re le hlohonolo re sentsane re na le batho ba tshwanang le bo Dr November le Motheo FM ba ntseng ba re kgathalla le lona ikgathalleng se ka be se le give up hore mosebetsi ha o ke nete mosebetsi ha o mare bophelo bo ntse bo le teng and ha ona ntho nka e etsang ha ile go ntse o phela o tshwantse o bona hona o etsa eng a ke re kana re qala di garden hona le di community garden tse re ka di qalang dibuka ke tsene tse tla o bontshang hona le buka engwe e bontshang hore na o lema seasonally jwang Leroy a ke sena e kae ke yona ke wa bona ke garden almanac so ya o bontsha hore na o lema eng neng because ya bontsha hore it's a month by month guide to garden maintenance so le house na space o kgona hore o nke tire o tshele mobu ka mo o bo itemela spinach hore bana ba kgone ho ja ba tswa sekolong ha ke spinach ke nama ke jwale batho ba bang bona re prefer hore re batla nama bo o se lona le pletse fela hore Mr Mama o tla a nthusa Mr Mama nyeo ha ka wa mo ho fedile ka wena so ha re ikemele re le bomme ke bontate le rona ha re ikemele re le bontate ke ke bone ntate ona na le ntho ntate ne batla ho ibotsa and ba dumeletswa ke re ho botsa ntate alright e re nna ko doctor alright ba babedi fela ka boripana doctor Alright. yeah alright tlaki le ka ra ke enda tele kae wale buka eo re ke tlo e sheba nka e fumana kae o ra buka le ngudimo bone ke rata o le maho
o doctor na botsa gore buka e leng gore ya ba tlhalosetsa gore fa ba batla go lema go lemiwa ka ditlha tse di feng dintlha tse di ntseng jalo ka kae o tla ithola Mangaung Public Library ene e pela poso e Rockland mo go go fela ene e be setho sa library o tla kgona hore a ikadime kgwedi kaofela a ba ikgutlisa. alright so gona go ya go library wa go e adima fa o le member Ha o le setho ba njalo ha o se setho o kana wa nyamela ka yona ene ke di asset tsa kgolomente. alright e utlwagetse sentle right Gona uale nna ke na le morogo le mamari o tswile mobung gona uale o so le moka wa le ke batla le mawo mong hape wa mari. alright Re a leboha ntate. ra leboga E wa mo bofelo patelang? okay o ene le wena right le ka ra Dumelang ntate le batho botlhe kaofela dumelang le nna ka itse go jala merogo tla lema ke tsa ntho e ntle ke tsa dipokotso le ditlhare ke a di etsa hantle goba di ne le dijalo. alright thank you ke a leboga Okay, re lebohile ne. Alright. Hona le dibuka tsa bo moroko ntate moruti. Hona le dibuka tsa ba hore na o hodisa ngwana jwang hobane ka nako ngwe re hodisa bana fela. Hore na o hodisa ngwana hao jwang bo ho haha dibuka tseo di teng. Hona le dibuka tse ngata hampe tse re ka di fumanang library. Ke a leboha hore ebe le mmametse ke leboha le monyetla o kufuweng ke motheo le Dr November. Ke a leboha. ra leboga doctor ra leboga alright Dr November re na le metsotso fela ka nna robedi ya bofelo thulaganyo ya be fitla ko bokhutlong gona le dintlha tse di botlhokwa ditiragalo di dintsi ke gore fela nako ke yone re emeng ka fa phefong doctor fela dintlha tsa botlhokwa tse e leng gore moreetsi kwa gae le ba ba leng teng le ba e leng gore ba mo mafaratlhatlheng mo nakong ya ga jaana e ka tswa le molaetsa o ka ratang go fetisa mo go bona fela le dintlha tseno ke tse di feng ya pele re rata ho leboha ka information eo doctor faneng ka yona because nete sebele le nna ke le tjena ne ke sena taba le hore ho etsalang ka library because ke plela hore library ke a batho ba ke a ba botlhale ba botlhale jwale go tle o na le DVD e go ratileng doctor o itse o tla mpha yona ka itse ha ke o nna go bana dibuka ke nana ka o sokodisa ke ratile na o reetse o utlwe se but honestly ga se material le bua le hore information eno e tle ho runa ka mona ka site la bo face 6 face 7 ke bone yo mongwe mo Facebook o rile jalo ra leboga Dr November ka go tlisa sedimosetso mo community ya rona mo no re a leboha ka nnete ya o qetela fela nna ke batla leboha hape ka Motheo FM ka nnete ba entse ntho e bohlokwa e kgolo ka tsile makatsang because ona le batho ba hlang dibakeng tse fapaneng ona le batho ba hlang bo Ipopeng ona le motho ke buile le yena hlang bo Ipopeng ba bang ba utlwile this whole thing is alamon re le bona ka batho ba tlileng today ke bone ba ntse ba iketseya ka nete itse ba bolela hore ka 12 fatlhoko ba tla be ba tletse mona ka nete ba ntse ba kema so ya o qetela ke hore fela batho ba se ke ba foswa ka nete ke tshebeletso ya ho sane mkumbelo bo mme le bontate le batho ba mametseng tlohong for deliverance tlohong le tlo lokollo and skela ba botsa o tsamaya because ntho ngwe e tsa batho ba se ka batla mona ba tla ba nyahama motho o tshwantse tla kerekeng a tswa nyahame e mong a utlwa kgathetse kanti ka nako eo ke dira tsa rona batho ba rolo yang ba sa batleng re thusane so ho sane mo mamedi se ka ba lebala re na le tshebeletso kgolo e lokollang dintho tsa batho e tlo fetola maphelo a batho ke kopa batho ba se ka ba foswa mkhumbeng ka 11 o'clock mo mamedi ke kopa fela le se ka la lebala ka 11 o'clock ka la ma taxi tsa phase 3 phase 7 fela buru ya kerekeng ya moruti November ba tla o bontsha ba o botsa o re ke ya kerekeng ya moruti November tenteng ye tshweu o tla jwetsa driver a fela o re ke ya kerekeng ya moruti November tenteng ye tshweu pela ma ditlhabela kanti ka koloi o driver ka re ya Grootflay mmamedi wa ka rata o feta Limomolo o fete mo Greek ba bitsa you safe o shebe ka left o tla bona structure se nang le se pentueng red daka ya teng e red o kena mono mamedi re kena ka 11 o'clock dinomoro tseo le ka re letsang go tsona ke go pa diphetela o qetela ke 078 398 3446 ke a dipheta 078 398 3446 tse ding ke 079
398 3446 079 3 come on 079 079 doctor 083 3833 di boletse sentle la bofelo 079 079 tla ke bua le wena 083 3833 sa office ke 051 051 011 011 49 49 77 go sa re ya kena ka 11 o'clock. all right Thank you so much Mkumbeni. Thank you so much Hausa. Thank you so much Mutare FM. ra leboga bagaetso ra leboga la bofelo ra garela jaanong ke kopa gore go fitla kore le ba sele ba di di le ba Mkumbeni mme ke gasa ke le mo Victorious Faith Ministry le Dr November ba feletse bagaetso ke a le rata la utlwa